Plan grubo krši i ugrožava zone sanitarne zaštite Beogradskog vodoizvorišta na Novom Beogradu. Iskopavanjem dubokih temelja pre bilo kakve gradnje investitor mora o svom trošku u potpunosti izgraditi novu magistralnu infrastrukturu i kanalizacione kolektore, a ne samo lokalnu crpnu stanicu. Potez na levoj obali Save moguće je transformisati u linijski park i veliku javnu rekreativnu zonu sa minimalnim procentom izgrađenosti. U odgovoru kakve bi bile stručne primedbe i predlozi za ovo područje, mislim da su primedbe i alternativni predlozi fokusirani na odbranu pre svega javnog interesa, zdravlja građana i zaštitu životne sredine. Ukoliko bi se pisala zvanična primedba na ovaj plan, mogla bi da bude koncipirana kroz sledeće ključne tačke i konstruktivne predloge. Pre svega, najznačajnija primedba je u oblasti vodosnabdevanja. Radi se o sledećem. Plan grubo krši i ugrožava zone sanitarne zaštite Beogradskog vodoizvorišta na Novom Beogradu. Iskopavanjem dubokih temelja i izgradnja podzemnih garaža za kule visoke 100 metara rizikuje trajno zagađenje i presecanje vodotokova koji hrane redni bunare. Šta je predlog? Pa potpuna zabrana podzemne gradnje, nema podzemnih garaža, nema dubokog fundiranja, znači nema šipova, što je vrlo bitno, pre svega u užoj zoni zaštite. Zahteva se i izrada nezavisne i rigidne hidrogeološke studije pre bilo kakvog definisanja namene zemljišta, ta studija nije urađena, kao i zadržavanje nepropusnih slojeva tla u njihovom prirodnom obliku. U vezi zimovališta ptice malog vranca, pojas zaštite od samo 50 metara i tehničke mere na fasadama su neadekvatne za kule ove visine. Buka, svetlosno zagađenje i fizičke barijere od 100 metara uništit će vazdušne koridore i trajno proterati ovu strogo zaštićenu vrstu. Šta je predlog? A drastično povećanje te tampon zone, uvođenje strogog kaskadnog smanjenja visine objekata, zgrade koje su najbliže staništu ne bi smele da prelaze visinu okolnog drveća, maksimalno P+2, P+1, uz obaveznu upotrebu isključivo nereflektujućih mat materijala i potpunu zabranu dekorativne fasadne rasvete usmerene ka nebu i reci. U vezi saobraćaja i infrastrukture, zapažam da planirani kružni tok ispod Gazele i ulica SAO 28 ne mogu da apsorbuju saobraćaj koji generiše 9000 novih stanovnika i 500 miliona kvadrata komercijalnog prostora, što će dovesti do kolapsa na uključenjima za most. Takođe, kapaciteti kišne kanalizacije su već popunjeni. Šta je predlog? Smanjenje indeksa izgrađenosti za najmanje 60%, možda i 70%. Umesto masovnog stambeno-poslovnog kompleksa, prostor treba dimenzionisati prema realnim kapacitetima postojeće mreže. Pre bilo kakve gradnje, investitor mora o svom trošku u potpunosti izgraditi novu magistralnu infrastrukturu i kanalizacione kolektore, a ne samo lokalnu crpnu stanicu. U vezi nedostatka društvenih sadržaja, primedba je da plan predviđa isključivo profitne kvadrate, stanove, lokale, dok potpuno ignoriše javne potrebe budućih stanara. U planu nema mesta za nove vrtiće, nove škole, domove zdravlja ili kulturne centre, čime se stvara izolovani takozvani spavački kvart ili spavaonica, koji parazitira na infrastrukturi okolnih blokova.
Šta je predlog? Obavezno uslovljavanje plana kvotama za javne namene. To se radi u svetu. Najmanje 15 do 20% planiranih građevinskih parcela mora biti eksplicitno namenjeno za izgradnju javnih objekata. To su predškolske ustanove, osnovna škola, ambulante, socijalne ustanove, socijalni sadržaji, sportski sadržaji, sadržaji za odrasle, za rekreaciju i tako dalje, koji moraju biti završeni pre useljenja prvih stambenih zgrada. Šta bi bila alternativna vizija struke? Šta bi po meni tu trebalo da bude? Umesto širenja Beograda na vodi, ja bih tu predložio koncept zeleno-plavog koridora Beograda. Ovaj potez na levoj obali Save moguće je transformisati u linijski park i veliku javnu rekreativnu zonu sa minimalnim procentom izgrađenosti. Ovaj prostor bi služio kao prirodni sunđer, upijač za odbranu Novog Beograda od visokih voda, kao prirodni filter za vodoizvorište i prostrana parkovska površina sa pešačkim i biciklističkim stazama koja bi povezala Ušće i Zemunski kej sa Savskim nasipom i bila na taj način 100% pristupačna svim građanima Beograda, a ne samo kupcima ekskluzivnih, luksuznih, takozvanih elitnih nekretnina. Čega se plašim u vezi toga kako će Beograd uz reku izgledati u budućnosti? Nakon analize dostupnih podataka, studija, ekonomskih pokazatelja i malobrojnih javnih rasprava, uglavnom od strane građanskog sektora, mogu da prikažem dve potpuno suprotstavljane i dominantne vizije o tome kako Beograd na vodi menja i kako će promeniti lice glavnog grada uz reke. Ceo projekat predstavlja dubok urbanistički društveni rez oko kojeg ne postoji konsenzus. Vizija arhitekata, građana i kritičara zasniva se pre svega na strahu od ekološkog i prostornog kolapsa. Stručna javnost, arhitekte, hidrogeolozi, urbanisti i građansko udruženja na budućnost Beograda uz reku gledaju sa velikom zabrinutošću. Argumenti i projekcije za budućnost fokusirani su u nekoliko tačaka. Pre svega, gubitak identiteta prestonice i vizura. Podizanje zidova od stakla i betona i kula visokih 100 metara na levoj obali trajno će zakloniti istorijske vizure grada, vizuelno zagušiti i samu reku. Beograd će izgubiti svoj prepoznatljiv brend grada na brdima koji se prirodno spušta ka vodi. Drugo, opravdani strah od infrastrukturne preopterećenosti. Postoji strah da će uvođenje desetina hiljada novih stanara na same obale Save bez adekvatnog proširenja mostova i prateće mreže dovesti do trajnog saobraćajnog kolapsa. Problem sa otpadnim vodama i pritiskom na vodoizvorišta vidi se kao ekološka bomba za buduće generacije. Treće je problem segregacije prostora. Ovaj strah zasniva se na tome da obale reke postaju ekskluzivne zone rezervisane samo za bogate, dok se prosečan građanin potiskuje na marginu javnog prostora. Sa druge strane, autori projekta, gradske vlasti i investitori na budućnost Beograda gledaju kao na simbol uspeha i neophodne modernizacije. Oni ističu sledeće argumente. Pre svega, Beograd na vodi je došao na mestu nekadašnjeg rugla.
Oni ističu da su pre ovog projekta desna, a sada i leva obala Save bile zapuštene zone sa starim železničkim šinama, divljim deponijama, nelegalnim objektima i šljunkarama. Ovaj projekat se vidi kao jedini način da se taj prostor privede nameni i urbanizuje. Oni smatraju da će Beograd ovom izgradnjom, koja uključuje ne samo stambene objekte, već hotele, svetske klase, prepoznatljive kule, pozicionirati Beograd na mapi modernih evropskih metropola i da će na taj način privući strane investicije. Oni naglašavaju da su već do sada Beogradu doneli kilometre uređenih promenada sa biciklističkim stazama, sa dečjim igralištima i da su učinili obalu bezbednom i prohodnom. Međutim, šta bi mogao da bude zaključak o tome šta donosi budućnost? Budućnost Beograda uz reku biće rezultat borbe između ove dve vizije. Da li će prevagnuti koncept ekonomski profitabilnog, modernog i gustog sitija, ili će prevagnuti potreba za održivim razvojem, zaštitom prirode i očuvanjem javnog dobra, zavisit će isključivo od institucionalnih odluka, ali takođe i od pritiska javnosti i, nadajmo se, i od ishoda javnog uvida koji, traje do 28. avgusta.